Kitab 9 bab 8 ka moulakhas fiqh na yewten fi ahkamil ja'ala fi nyaawoje wadugol be mana wallingol kadu ko duwete ja'ala wa tusamma hino wi'e al ja'ala wadugol wal ja'ilatu e ko wada aidan kadi wa yakuni dum konduni dum ma yu'tahu al insan ko konko neddo jonnete ala amrin e do fiyake yaf'aluhu de o golli dum hunde nde o golli nden ha o gayni ko o jonnete ko ka an yaqula wanonde neddo on wi'ata man fa'ala kada kala huuduni falahu kada min al mal haray hino wodirani moni e nder jawdi bi maana kala golludo hunde kaari haray mo mari kado hunde kaari bene ja'alande wadata shay'an hunde ma'luman andande min al mal immorde e jawdi o wallinana dum hombo liman ya'malu lahu wonande on gollando mo amalan de golle ma'luman andade kabina ay ha'itin wono mahugol kuru inna kala mahando lan ila do hebi do mo mari tel kala remando lan bange say mo mari tel kala nangando lan ngenagge mo mari tel wa dalil jawazu dhalika daga gollun qawluhu ta'ala ko dalol Allah waliman jaa bihi hino wodani kala addudo etir gangal himlo ba'irin kado embere ko babbarondoto wa ana non min bihi e jonnugol mudun za'imun mi yettani mo garant annabi yusuf on ko makidum ay liman dalla hino wodani kala tindindo ala sari gusi wa'il malik e do wujjudo etirgal landon kala tindindo dum no wodani mo himlu ba'irin embere ko babbarondoto wa hada dum do jo'ila koko wada fadallatil aya hino tindina ala jawazil ja'ala e do dagagol wadugol wa dalilu dalil mudum min sunnati imurde ka sunna hadithul ladhi ko hadise odo wa wadum on hadise fi sahihaini mo ka bukhari ka muslim wa ghayrihima e defte bu ko hina den don didi min hadis abi sa'id imurde hadis abi sa'id anam no kambe nasalube jippino ala hayyin e do kartiyehum e do kodolum min ahya'il arab imurde kodoli arabu ben fastadafuhum be kodinibe fa abaw be sali wernugol be faladaga sayyidu dhalika al hayy ngata e horejo den sare madum o fida awale goy e yare fidimo fasa'ulahu be dabbanimo be hittinanimo be kulli shay'in e kala dendanangal piiji din ko gasete nyawdirede fi ko yare den fidimo kon fi uttu ma ko boddi din ngati mo kon ko woni wo'imo fa atawhum be tay be do julbe fa qalben hal inda ahada minkum hal inda ahadan tawsino e jungo goddo minkum e modon onon do min shay'in imorde e lekki ko mi wawata nyawdirde o mawdo gorol amen kasare do e boddi no ngati mo kala baadum yoga e mabbe wi inni min wallahi mi wonir Allah la arqi min dem do way moccude mi do mocca walakin skoni non wallahi mi wonir Allah laqad istafdan wa laqad istadfanakum gomdi men kodinike on falam to dayifuna on kodinali men safe men weri kamo on jabal men wernude min kadi fama ana biraqin lakum mi wonali mi do moccan on fes hatta taj'alu lana ju'ilan ha wadanon men wadande ha wadanon men kadole fasalahuhum be ahudi e mabbe dum ala qatoy in e do huntere min gana min immorde dammi ale goy be haldi embere dammi tel fantalaga o yeyi yanfus alayhi o mocci o wutti e makko o yaqra o jangi alhamdulillahi rabbil alamin goldo suratu won haka hatti don baaw gayni fa ka annama nashata a inna o suftu min igalin ayna o suftin oya min igalin immorde e kabbol awale go ayna o firtumo be yakadi fa fuhum be hunnani be timminani be ja'alahum wadande mabbe ne be wadi den wa qaddimu be ari ala nabi kana ba sallallahu alaihi wasallam fa dhakaru dhalika lahu be jantani mo qissam no fe'iri non fa qala la maki asabtum on hebuno iktasamu on sendi
asabtum on hebi iktasamu si on sendi waj'alu li ma'akum waɗanon la wondude e moɗon sahaman geɓal nani himana son sendi ɗin tan mi yeɗon mi de tawn ɗawa a itti e sikke legoy andi ngol ɓe so tawi no dagi ma si no harmi faman amila al amala kala golluɗo golle alladi ɗen ju'ilat alayhi al ja'ala ɗe waɗande waɗa e muɗum ba'da ilmihi ɓaawo andugol makko biha nden waɗande ɗon so golli gollal ngal istahaqqal ja'al haray mo handi e hendagol ko wallina kon kadu fimu lianna al-iqdi sabu ahadi ndin istaqarra hino ñiiɓira tabitira bi tamamil amal sabu timmugol golle ɗen wa in qama si tawi woni o daranike bil amali golle wa in qama si daranike bil amali golle ɗen jama'atan jama molanaɗo iqta samuɓe senday alja'ala kado wallinaɗo alladi on alayhi mo golle ɗen waɗa on e hoore muɗum ɓe senday ɗum bisawiya e hoore fotonira e hoore égalité liannahum sabu noon kamɓe ishtaraku ɓe kafifil amal e golle alladi ɗen yastahiqu bihi ɗe andanɗa hoorema hino handi e muɗum al awdu ko wiyete kon kado fashtaraku ɓe kafifil awdi hande kadi e kado waɗa ɗon fa in amila al amala si tawi no neɗɗo golli gollal ngal qabla ilmihi ko adi andugol makko bima ju'ila alayhi sabu kado ko waɗana ko gollal ngal haray ɗon madama nde tawnowo na sabu kado o golliri haray ɗon lam yastahiq shay'an haray o handa e jonnegol hay e hunde li'annahu sabu kanko amala o golli ghayra ma'dunun fihi ko tawata wona ko dungina fi muɗum falam yastahiq be haray o handida e muɗum iwadan ko wiyete kon kado wa in alima si o andi noon bil ja'ala kado waɗa ɗon fi athna'il amal e nder golle ɗen hay so andali adi o fuɗɗade kono e nder ko gollata kon andi haray ɗon akhada o ƴettay min al ja'ala immorde e kado waɗa ɗon ma amilahu konko andi ɗum ba'dal ilmi ɓawo gandal ngal ma amilahu konko o golli ɗum badal ilmi ɓaawo ka o andi ɗum bi mana ilaka o andi ɗon darete joni e nder tumbere golle ɗen so tawi woni o golli golle ɗen 50% ko 50% heddi bi mana haray ka dow on kadi o hendotomo 50% ɓe nda son faami wal ja'alatu kado waɗa ɗon iqdun ko ahadi jaizun dagindi li kullin min at-tarafayn wonande goto kala e pecce ɗin ɗiɗi no dagani goto kala e feddeji ɗiɗi fusku ha bonnutugol mo kon ɗon feddeji ɗin bi mana gollowo on e wallinɗo kado o goto kala e maɓɓe no wawi bondude bi komi wino he kala sottinanɗo lan ngal poorewal ɗo mi jonnaymo tel ya ha mi firta on faami ka fa in kana al fusku si tawi no woni bonnutugol ngol min al amili immorde e golluɗon lam yastahiqu shay'an o handida e hunde min al ja'al immorde e ko waɗa kon li'annahu sabu kanko asqata li'annahu haray ɗon kanko asqata haray joni fukkike haqqu nafsihi haqqe wonki makko kin haqqe hoore makko wa in kana al fusku si laatike bonnutugol ngol min al ja'ili ko immorde ko waɗa kon wa kana laatike qabla shuru'i ko adi o natande fil amal e golle ɗen falil amila ray no waɗani golluɗon ajratin jodde misle amalihi embere golle makko ɗen li'annahu sabu kanko amilahu o golli ɗum sabu honɗum noon bi awden sabu kado on lam yuslam lahu haray o jonnaka ɗum wal ja'alatu ko waɗa kon to khalifu hino lutodiri al ijarati e joddindin fi masail no lurri e nder lande seeɗaje e nder poye jiyogaji bi mana mina no jeeya e majji annal ja'ala wonde ko waɗa kon kañum la yustaratu sartinaka li sihhatiha fi sellugol muɗum al ilm gandal andugol bil amali sabu golluɗon al muja'il ko waɗa kon ala e hoore mum bi khilafil ijara lutodiri e siko joddi fa innaha siko joddi kañum yustaratu hino sartina fiha e muɗum an yakuna nde lato al amalu golluɗon al mu'ajiru alayhi ko hara ko yoɓete ko e muɗum ma'luman ko anda ɗum wa minha no jeeya e condition ji ko serti kon annal ja'ala wonde ko waɗa ko la yustaratu fiha sartinaka e mum ma'rifatu andugol muddatal amali embere dumunne golle ko gollete ko bi khilafil ijara ɗon kadi lutodiri e siko golla yoɓe fa innaha ɗon yustaratu no sartina fiha e nder mum an takuna nde latoto muddatal amal
embere dumunne ko gollowo on gollata ko malumatun hara ko anda dum ko golle daranetede lewru ma ko daranetede hitane fiyo andono o yobire wa mina no jeey ko lutondiri kon hakkunde mudum annal jaala wonde ko wada kon kanyum e juzu no dago fi ay mudum al jam'u moɓindirgol bainal amali hakkunde golle de wal muddate dumunde nde kan yaqula wononde on tigi wiata man khata hadha thawb kala nyuudu di concido fi yawmin ender nyallal falahu kada aray mo mari kado hotel andi innaka kala nyuudu komple sappo ma innaka dun kala nyuudu di concido andaka no di foti ko tulugol di tum kala nyuudu di do ender nyallal mo mari tel fa in khatahu so nyuudi fi yawmin ender nyallangal istahaqqal ja'ala haray o handi e kado wa illa fala sona dum haray o be mana si tawi woni o golli hakiki de lutti komple goto pet haray kado on daganake mo haray o endo ta kado hay so golli hakiki de lutti feccere komple haray komple de ti don o nyumi mo haydi ke gokkunni heddi ke jungo doloke ngo madama timmali haray don o handale e kado bi khilafil ijara luto ne des ko joddi fa inna ko joddi kanyu la si husallata fiha e mudum aljamu hawtindirgol bayna al amali hakkunde golle den wal muddate dumun nenen donc ya inutu nyuudi do cionci fop mudum yobete tel donc awata mo happande ko ya nyuudi kadi do e fana ko sa nyuudi kadi do e alansara donc yo nyuudi di fop mudum o hendo tel famina no jey mudu annal amila wonde no gollo on fil jaala e fi kado wadado lam yaltazimul amal kanko o waddinaka gollanga bi khilafil ijara lutoniri esko fi joddi fa innal amila ande no gollo on fiha fi joddi kanyu qad iltazama bil amali on don o wadditike gollangal ko be o gollangal bay joni o hendoto joddi ndin jawdi o yande amma on do gollirde fi kado ko mo golluda ko ron ko so ande o tena so ande o tenta ko moyde he mi bidu nan mi firti fus fa ya duwa kamo wa mina no jiya mudun annal jaala wonde ko wada kon la yustaratu sartinaka fiha ay mudun ta'yinul amil toɗɗagol golle ɗen be khilafi lijara lutondiri esi kon joddi fa inna joddi nde yustaratu no sartina fiha e muɗum dalika e fiha e nder muɗum zalika toɗɗagol ngol wa mina no jeeya e muɗum annal jaala wonde ko waɗa kon aqdun jaizun ko finde daginde aqdun ko finde jaizun daganinde li kullin wonande goto kala min at-tarafayni e cenɗe ɗen ɗiɗi fusku ha bonnutugol ndi biduni idinil akhari ko alda e disagoloya bi khilafi lijara lutondiri esi kon joddi fa inna jodde ndin aqdun ko finde lazimin fiɓinde waɗɗinde la juzu daganta ko lehadin hay e goto at-tarafayn e feddeji ɗiɗi fusqa bonnutugol ɗum illa biridal akhar sona wondude humputugol oya sakketiɗo tamo weltori hiɓe yanodiri wa qad dhakara al-fuqaha gomɗi famuɓe ɓen jantike rahimahumullahu yalla yurmeɓe anna man amila wonde kala golluɗo gollanɗo li ghayrihi na hoore makko bi mana kala gollanɗo goɗɗo amalan golle be ghayri ja'alin ko alda e fi kado waɗaɗo wala idin wona e dunginande min sahibil amal imorde jongolle ɗen lam yastahiq ko shay'an hara o handa hay e hunde lenno sabu kanko badala ɗon o funsu tun o waɗu tun volonté manfaatan nafoore min ghayri awdin ko alda e fandunde ko alda e kado waɗaɗo falam yastahiqu haray ɗon o handa e kado ma joddi wali annahu sabu kanko la yalzimul insan o waɗɗinali neɗɗo on shay'an hay hunde lam yaltazimuhu wali annahu sabu kanko la yalzimul insana o waɗɗinali neɗɗo shay'an hunde lam yaltazimuhu hunde o waɗɗinali mo illa sonaɗo annahu kanko yastatna o ittintinay min dalika e morde ɗum ɗon shay'ani peji ɗiɗi al-awwal aranun ɗum idha kana silatike al-amil golluɗo on qad a'adda nafsa gomɗi o heɓili hoore makko lil amali fi golle ɗen bil ajrati fi joddi kad dallala wono tindinowo wal hammala e rondotoɗo wona hawima e ko nanditata e ɗum fa inna oɗo idha amila so golli amalan golle bi idini yastahiqqul ajrati e dungaye ko ɗum woni bi idin e ko dungina yastahiqu harayhimo handi al ajrati e joddi li dalalati al urfi sabu tindinande andande nden ala dalika e dow ɗum sabu tindinande andinayde nden ala dalika e dow ɗum
ومن لم يعد نفسه أمه بلاله ورمون للعمل ونندقل لم يستحق شيئا هرأي وهندا هيهون ولو أذن له هاي سويانا نام يمون إلا بشرط سوناسب سرتي الثاني دي مندون من قام كلا درانيدو بتخليص لا بنقول متاع غيره miranji goɗɗo go ko hina hoore makko o darano laɓɓingol ɗi sortugol ɗi dandugol ɗi min halakatin immorde e bonugol immorde e yeɓagol immorde e halkagol ka ikhrajihi min albahari wono yawgol ƴawnaɗi ka nder ndiyan harayɗi yolade awil haraqi ma e nder cumu ya ƴawnaɗi fi wota ɗi sumu aw wajadaw ma o tawaɗi fi mulikatin e nder kadi halkoto ko ɗi yeɓoto yadhabu ɗi yaha law tarakahu yadhabu o yaha law tarakahu sinno o acciti ɗum falaw haray ɗo hino wodanimo ajratul mithl joddi yeru embere golluɗo ɗen golle ko yoɓete kon wa illam yu'dhan lahu rabbo hay so tawi woni na jeyɗo on wonno ko yananimo yo gollu ɗum on tigi wata ardiide ɗum min nami nelnoma ya ƴawnanan ɗum ka nder baara hanno tertoɗa yoolo o ɗon haɗay o yoɓete li annahu sabu kanko yakhsha ko honɗum waɗi ha o ƴawni ko goonga o nelaka o yamiraka kono o hulu halakahu perdugol mum bonugol mum wa talafahu e perdugol mum ala sahibi e dow jommum mana o hulwata jommum perdu ɗum wali anna fi daf'il ajrati e kadi woni e jonnugol joddi ndin ɗon targhiba lerɗingol jama hedditi ɓen fi mithli hada al amal fi gollugol sifa ɗen ɗo golle wa huwa ɗum inqadul amwal ko dandugol jawle yimɓe ɓen minal halaka imorde halkagol وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من استنقذ كلا دندو مال غيره جودي غدغو كوينا هور مكو من الهلكة إمور دي هلكا غول ورده رتين دي استحق هرأي هندي أجرة المثل إن جد يرو دين غول لدون ولو بغير شرط هايستيكو كو ألدا إسارتي في أصح القولين دون دوني إن دير كبر سلو دي كونغو دي وهو دون منصوص كو داجره تأند en dalli norande Ahmad Imam Ahmad wa ghairi koina Imam Ahmad wa qala al-allamah ibn al-qayyim rahimahullah faman amila kala golludo fi mali ghairihi e der jawdi goddo go koina jawdi makko amalan golle bi ghairi idni ko aldadu ngay makko la yatawassal bi dhalika al-amal wallahi o wawa hewtirde yottorde sabu den do golle ila ghairihi faade godde go aw fa'alahu ma ko golli don hifzan ko renugol li malil maliki jawdi jeydundi on wa hirazan lahu erenangol mo min ad-daya'i morde yebagol fasawabu ara sawaba on annahu koni yarji'u alayhi ruttata e hore on non bi ajrati amali sabu joddi golle makko de wagade nassa gomdi dallinuri alayhi edundo Ahmad Imam Ahmad fi iddatin mawadin e nder nokkel heewudi inta are ko do dambogal ngal lanni musibbe julbe kala ko famini alhamdulillah shukrillah ko